akarurunka kargamu ebiri 17 okwa mushanju kandi ekyabire cyo mutano kusinga habandi nyoti ndagize nyenda kuza mu tribunal abo kubankareba kuzo mu tribunal nayo ne expenditure ndije hwiri noyetaga baroya noyetaga sente zo kutokunoku so kunashangereze sente tazine nkanye no kutamarwa yes konka kajya mutindu kuza mu tribunal liba kweta court abo kuba ejo tribunal ni ndebe kirimu erimu ruporo zamani erimu bweremu erimu no bunafu bwingi aho kuba umuntu kubagira ngo wazo mu koti kandi kote bayine sanctions kandi koti ngo ware mwaha noza kujurira handi bwene washanga nozo mu koti kotine ho kujurira hati ko kurgamira tinkibanji marisa ngabantu baza kujurira mu kote ndijo iba kweta kote y'abantu kundi kugaruka ahaca commissioner nagamba yanagira ngo president nayenda iheyo 9% konka president kuza kumwisayo 9 no kubanza yakwata abantu abanyijurwe especially byarigiro mu karura kagamba nabo akamanya ngo enshonga zabe zibaru kuteko mu misho president yashitama nazo nabo ezinshonga yabasa kuzukwata n'amanu menji yahereza solutions problems ezezitwireho for kuzakureba wareba abantu abesimbiro kuno for instance nga hato witu ntungamo buru constituency yona nanangwa ne ya member wa parliament na yeri mwebuzo bw'amani abantu abarahama bagiro mu tribunal bamaramu almost 3 weeks kubagire kurugamo kuzakuhereza ruling bakibaza kuhereza ruling himukakavuye bagaraka babirgaho nanyi mwaje ngago babire nibaza kuhereza ruling bareta kavuyo nago misho ga Mr Tango Doi bagaraka nabyo hati babiya utubari kumanya hibara uburyo mwagumuze ngo yoni nja independent so far buri constituency yona yo mu Ndungamo hariyo independent yo naije kandi wabagira mu primaries wabiragira mu primaries kandi ubindi byo bitaragenzereke okay then harho n'abataragira mu primaries konka nabo bariyo nabaza kwija independent nangwa no byakuba nka district chairperson na wariyo naija independent na naba woman MP nito tuyo twija independent so hatebyo tubikuza kwikiriza kibina gumashiri kimwe ezo nazo nshonga president ashemere kurebamo nangwito tukahirwa twagira mucyara president owechitini sa first lady nuwe chairperson witu wa NRM so nuteka maybe kuya kuturikiza tukabasagara kamurama aho kuba twena turi abantu ba NRM nyowendi kada wa NRM munonga kada mucyungu zo kunakimanya akan training aho no kun training aho turi mu karuhuka Ntungamo twine na first lady mu karura so nyonare ninja kwisha independent nimbanta kuhakanisa kibina okuyaho nimba ninja kujurira umbantu abaterira karuru kandi abuteka teka ko bakano baza kutagira tuja tubebe imbere